Kozi ilikuwa tuseme hatujazoea kwa mchanga sana, ilikuwa inayumba yumba, hata ukiweka miguu staili yenye inahitajika ya technique unapata umetwist mguu vyenye huko unastahili sababu ya kiwanja. Line 1 is not good cause kila mtu anang'ang'ania pale sababu ndio iko ndani kabisa na kila mtu alikuwa anatamani kushinda, so cause haikuwa sawa vile, but yenyewe mwili ilikuwa fiti, lazima ningeenda tu vyenye nilikuwa nimejitayarisha.